Pathen lhagao theng thuphon GMFDI Prayer Center Eskomon numlam ka song pimona umkit ding ahi gamsunga galle tol kho sita ana umti la ke pana pathinin ko ki zawnam pi a kaujing tol hona ahunglung ding October ni simsom ni lagup ni hla ni dan thum ting le GMFDI muna Pathen lhagao theng thuphon umkit ding ahi hichi a Pathen lhagao theng thuphon hi ta sancha te zo sin amun ta a up chi ding in team le het sa na evangelist zone thanglin sang secretary GMFDI in tu ni chon thu so mangchan a hin bolin ahi hichi Pathen lhagao theng thuphon hi nammi pi te zo si adinga umjing sa hi tolhona mi pi aza phachan amun le phat ki ta langa zaw chi ding dei sa na lin ta to team na hin bolin ahi nampi Pathenin ei tun do na dingule iza kaya amazing bauthil zo si ei bol pi the a hi ta sanjinga angai lut na tanglawa ei pi jing a hi gel do chi apan la dinga avela her sa le team I hiwe amasapinin montina nammi ti hozo si ngai lut na salam kan piso kevin nammi ti hozo si koi som lo tip na le het sa na ka hin nei nom chu Pathen lhagao theng ngai lut na nampiu avil sing tahanin tua zang Pathen ei sei piu chu keiman kadin piwin na nampiu he keiman katun lo le itung lo ding hi na nampiu kitun ka keiman kavil na zong tang di lo ding hi ati tahanin tua zang Pathen lhagao theng ochanga nampi ho pin na level na ding hi zin Jing nikho nilha nidan pongchum le ani ko 26 October 2025 Sunday ni ding hi ichai nammi te zo si koi hizang le nam ngai lu na le Pathen thu ko sa na za la ipi Pathenin ei se pi di hon ti ngai form chi dingin ahong thei chan ong dingin pakai minin tip na le sa na kan dein adin tu chana he thim nai lo au ma zong le apatip nom han nang apachin nom am zong le I hong thei hi su bon sawa ngai lu na za la nam ngai lut na pan hung la chi dingin pakai minin tip na le sa na kan ne we ka ki pai